Satang gato kan kenta kispai nyong ke Israel Defense Forces kila ban hiar ni ban rungno narengkau syaki benta jong ke Gaza. Kispai Israel ta de ki hajar ngot kila yang apa ukaput jong ke Gaza. Pat donru ki belarung cikikat tu kan ni ki benta jong ke Gaza ban pelai ki beri ki besal rabor. Ka Israel kila pen kriak ba ban hiar narengkau nasun bat kumru na duriau. Manyon da ka bor ya ke Gaza. Naga daw kajing syak penyap beng jong kijiu lan di kipat benduk Israel. Hakilian nak Hamas akan dikasih sakjan ke beradab kata kahnyut tarik urisau arajar arpulai. Pon po Israel ki yathu baka Israel kala pengkreak kembah 10,000 ngot kita ki komando lan ki sipai ki basatar bandrung sekisnong ki thar bat ki jaka lan ki kitam jiki le no man kurup no ia kan kasa bat kumjuru man kam lan ni banyak baset yak ki le Hamas. Handai apa yang kena kejeng pengkreak jong kisipai Israel baka jeng klanbor kisipai ke jongka ke Israel kelaban mat ia kawai kejeng baka ta kalong ki tunnel lani ki trio ke mana pok kandau pada pengkreak Palestina bagi le no Hamas ki kubo na po Israel ki athu baki ni ki tunnel ke Palestina di le no Hamas ke jan bun teli bat ki jrong baharu de ki spa mita bat ki kesam na pok kandau syaduk ki benta jongka Israel haka bala buri ki tiar thama kom ki suloi ki bom ki roket bat kiwai. Hagi senam ke beladap ke Israel kata hak senam arajar para kaliok ban rung cepok Gaza bat kaliok ban penpra yakin di kitam dan yakin di tunnel ke ban cepok kendau. Hendrai nadu usnam arajar para kiliano Hamas kala sama sinabang yakin di tunnel ke badan laki dibelat ke pas kembha bat ke bala buri bahaya ka ba ki sipai Israel kena melak ban syam lan ban lap da ka basuk. Kadon kejeng tharai bala da ki sipai Israel ke tur cepok Gaza na po rengkau. Kiliano Hamas kira ban penbetai lembag jakin tunnel banakum katrap ani kejik panak putem yaki. Laong bagi sipai Israel ki IDF kira pen kream ha lembag kejing buat banyak kejong ki lembag ki intelligence dan ki bos sentiat. Kira pulih bahar lembag ki map bat ki wedi kejing start kejong ki. Bat kira pen kream ru kita ki roket bat ki bom. Ki balak ban rung syakini ki tunnel Palestina da ki Hamas. Ong ki khobor lembag ki tanat ki beper balak ki Israel ni ki sipai Israel ki rung sipak Gaza. Kiban petai kini ki tunnel kala ban mi katma ka bajur padang ki Gaza lani ki leno Hamas bat ki sipai Israel kala ban petai hakno kana kapor namar bak Israel ka deban aipor yiki pai ba nong sasnong jaga Gaza makin hiano siki mentai ki basharum jongkari ke jongki pada pre ke jingkhang ki Hamas ndai ki pai ba kila ban ya dak jat don ki blashaun ki kada ba don ru ki balalek daki kali kini kita ki video ki pen iya kita ki roket ane ki bom ki pada pengkreat dekat Israel ki badan ke jengjong ki haduk kemba ka kanda arpoput baka jenghe ke pengkeng ke pelun ke long kemba ka sopon sentimeter ke jengbu por jong ke Israel ki pai ba kasaban pet no syaki mentai ki basharum jong kari kerajaan kot taba umtip lagi Israel kan hiar sisana rengkau ni kan up swasipor maka jengdon jong kini ki tunnel jong ki leno Hamas.